guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum. Saksikan Boboiboy. Di mana Boboiboynya kawan-kawan? Yuk langsung saja kita cari Boboiboynya kawan-kawan. Di sini kali kawan-kawan ya. Wow, ini dia kawan-kawan. Ini namanya badut Boboiboy air kawan-kawan. Wow, gimana lagi kawan-kawan? Kita cari lagi kawan-kawan. Ayo kita cari lagi kawan-kawan. Di mana kawan-kawan? Wow, di mana ya kawan-kawan ya? Wow. Coba kita lihat kawan-kawan. Wow, di mana kawan-kawan? Wow, di sini kawan-kawan. Ada lagi kawan-kawan. Boboiboy api kawan-kawan. Wow, coba lihat. Ini Boboiboy halilintar kawan-kawan. Wow. Ayo kawan-kawan, kita cari lagi kawan-kawan. Di sini ada apa lagi? Ada mobil Barbie kawan-kawan. Wow, ini namanya mobil pemadam. Wow, ini kawan-kawan. Ada Barbie-nya kawan-kawan. Ada Barbie cewek kawan-kawan. Barbie cewek. Wow, badut kamu dapat Barbie cewek badut. Iya. Itu lihat coba badut mari lagi. Wow, ini namanya badut cowok. Ini namanya Barbie cowok kawan-kawan. Wow. Lanjut. Ini ada Barbie cewek lagi kawan-kawan. Wow. Ayo badut, kita bawa aja langsung ke sana. Kita kumpulin badut. Ayo, let's go. Kita taruh di meja saja badut. Wow, ondel-ondel naik sepeda. Wow. Lanjut kita cari lagi. Ondel-ondel sekarang giliran. Ayo kamu cepat. Coba cari di mana? Ayo coba cari. Seperti ada di bawah kawan-kawan. Wow, ini dia nemu dump truk kawan-kawan. Wow, ada Boboiboy juga kawan-kawan. Lihat, wow, Boboiboy api kawan-kawan. Lihat, ada Boboiboy solar kawan-kawan. Wow, ayo ondel-ondel udah taruh di meja saja. Wow, lanjut saja kawan-kawan. Sekarang giliran ini kawan-kawan ya. Wow, dadah dulu dong. Wow, sapa teman-teman. Wow, ini kawan-kawan. Namanya ondel-ondel cewek kawan-kawan. Ini namanya ondel-ondel cowok. Ayo kamu coba cari. Dapat apa kamu coba cari? Ayo. Wow, gimana kawan-kawan? Ada yang ditemukan. Gimana kawan-kawan? Wow, ini kawan-kawan. Ada dump truk kawan-kawan. Wow. Ada dump truk, ondel-ondel menunggu dump truk kawan-kawan. Wow, ada lagi kawan-kawan. Ada ondel-ondel. Bukan ondel-ondel kawan-kawan. Ada apa tuh? Dinosaurus kawan-kawan. Wow, dinosaurus dan Boboiboy kuning kawan-kawan. Boboiboy kuning namanya Boboiboy angin kawan-kawan. Yuk kita langsung saja kumpulin aja di meja kawan-kawan. Wow, banyak sekali di sini kawan-kawan mainannya yang kita udah kumpulkan. Lanjut, sekarang giliran ondel-ondel. Wow, kamu joget dulu ya. Oke. Ayo kita cari ondel-ondel. Wow, ini kawan. Wow, ini ada dump truk forklift kawan-kawan. Wow. Ini ada Boboiboy Gemba kawan-kawan. Wow, ada Boboiboy. Apa ini kawan-kawan? Kasih tahu ya di kolom komentar. Wow. Ada ya kawan-kawan. Wow, ada Boboiboy tanah kawan-kawan. Dan satu lagi, apa kawan-kawan? Iya kasih tahu dong di kolom komentar. Iya, terima kasih kawan-kawan. Ayo kita taruh saja di meja kawan-kawan.
Langsung kita taruh di meja aja kawan-kawan. Oh, sepertinya keluangan kita sudah selesai nih kawan-kawan. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kawan-kawan supaya videonya ini berkembang. Oke, bye-bye kawan-kawan. Terima kasih.